Punches, new cream biscuit, so creamy in every bite. Neun the talo lasa na viwa la bisa make na bin remaki. En alom ni ngale bukan MV bongi keiko en ambongi vina kani ko. Eru ni tokan terbin karabi samu turang tani bambul terbi kem ni kita sarabio kani ni sema sikumai en buku nantar rumboti boti nei talo lasa na viwa la bisa me. Kena beden remaki en ambongi vina ka en dai ronga tapi kem ni kita sarabio kani en sem cuma bambuna ne kuwa. Rabuting na papini na kalebu be Punches new cream biscuit so creamy in every bite. En abuku na bitokon to weekend kita sarra. En abuku na rumpot simpochi en ambongi vinaka en dai Ronga. Vicamunio Punches, new cream biscuits, so creamy with every bite. En boti talo lasa na biwale na bisa me kina benden remaki. En alom ni kalebu kon MV bongi keiko kaka bitokon weekend o Punches new cream biscuit so creamy in every bite. Então boleh pindah bikem ni do kita sarra ni lawan do sema tamengore na buku sosiang ko na maya zavu. Bikem do kita sarna marama nasi do libing kare bolingori. Então boleh pindah kabina balik keren kita kena bide femi tokani. En ambongi binaka en dende. Bakata lagi na pambul tri bikem ni kita sarra ngata neu turun tarun do biwali ngoka. Biwali bisa me en loma ni wangale bingona MV bongi keiko. Eso basam taki basi tiron salaki sema to sabu na ngonele ngo kana ngonele ni sabu ko maramakai. Daun tuna kana nandau ponto moto pai boli en abuku nandau bingkara di matan rendre boli en loma ni tau ni menau sorry ia en auseng en torrawa de enduar ni na moto paya e a ponto koko ya kau tiko telefono lepu ala ki bingkara bi mai sabu bula bina ka mana sentim beti bula bina turang tau maram mohi bula bina ka ke jawi ndam bula bina ka bakata lagi na be ya kemto me lomo wai nan ronga bina bala rasem sikome na bobo niku kaminele aser rokotu imbula bina kangonga yang New South Wales Australia do bula bina ka bina bala keren tinggi tangina bide femi toka ni na bobo niku tina tabling bula bina ka aven karabi sem sikene go ka Port Vila me Vanuatu do bula bina ka me Vanuatu en ambongi bina ka niku ronga tabi kemi ka sarbe ka ni sem sikome na bobo bina ka dente ya wotu nan darubi wali abe same bina remaki en aloma ni wangale bingona MV bonki ko se kon darum bochi ka bito ko di weekend tau se weekend o Punches new cream biscuit so creamy in every bite. Bula bina ka setara bugor mi ke batabir na obi ni RKS ramaya sosiang kon chigo ke tangiri balle bakat lagi na biden rakali ndo bula bina ka. Bina bale sarra basi madambong ni bolo sema chigo mai. En aloma ni wangale bingona MV bonki ko en ambongi bina ka niko. Me bakanga nirtau sema chigo mai yang may New South Wales so pasam takali sar bida nila wala wara la keeping karabin na rukuni program na nek may na puno lebu o yang New South Wales arto bin karabolika ngartong kalibing karabati kay bida pul norto ilang lawa ase norto bito kani pul bat kay bida na dorbo arto ngole may Vanuatu Ochingay ready korto dorbo ni bitingo kan kay ready korto na ready korto nindu na dorbo ni Vanuatu e baka ngatakati ko kon imbena niulu baka takati ko na dorbo kan kay baka me buti berto nirto kilato ngorto nirto do baka baka tatu nibiti ko ngana coconut oil na ilumol tungan pasili nimbeka ardo baka ngatai turun to no ibiti ardo ngeredi kay bono tingo ka me baka nindota na ndota niti kon na bika apply takatiko se embiti ko enan raw ni uluna ngayo turani bono tungo ka esyangan ni klabi na katiko ko na English se na posa baka babalangi Oci manir tahun tunang ngono sarto nak turun dorbo ni bitingo ka mertu na tarungi turani Vanuatu mentengo ka seta besar manta na imbalem na daun biti tiga ulu na se apply tiga ulu na kona ilumu ya gair turai da me baka butol ngabirtu na rai batake na ken tapaya na ilumu go ka ko biti kin renulu na dorbo ni Vanuatu go ka sarto tarin ko sar hey my brother, why you apply that kind of oil into your hair? Buknya meberto brother ni Vanuatu go kasam meberto brother. When you apply this oil into your hair, it makes your hair grows. Hurry up, my brother. If you apply this oil into your hair, it will make your hair grow. Hurry up. Sadina Vanuatu ben. Yabi kita kani siam siko main babulan ku on tarum boti na talong lasan na wala bisa may. Kay Punches new cream biscuit so creamy in everybody. Aram nito ka tari bisa buturang tani. Nama kana baka sa